Thokozani sanibonani Dumelang Absheni and hello babukile emakhaya Mkhulu Hoti from 131 Marshall Street Johannesburg CBD la kule ndawo indawo engiphakamisela abantu imisebenzi yabo inhlanhla zabo abantu abavalekile abantu abanenkinga kodwa namhlanje nihlelo edabeni ukuthi kwenzakalani ngabantu ukuthi umuntu at some point umuntu wakhona uyasebenza uma umuntu wakhona esebenza akabonje usebenzela lo muntu lo at some point umuntu abe nezikoleti umuntu wakhona nezikoleti athi uyazama ukubhadala akubhadaleki omunye umuntu namhlanje umsebenzi wakhe uyaphela omunye umuntu akafunwa emsebenzini omunye akafunwa endeni wakhe omunye uzama impilo enyangeni ezangomeni eba profitini azathi umuntu ayekhona manje ake ngithole omunye umuntu ohlangulunye ngibone ukuthi lona anyeke azangisize kule nkinga enginayo kube nzima omunye umuntu azahambe athi uyakuphi kube nzima kungabi into ekhanyayo ngizibuza ukuthi kanti laba bantu laba kusiyo inkinga kuyini manje namhlanje ngihambi ngedwa ngihamba nomkhokheli wami babushabalala ngifuna ungitshele khehla laba bantu abanenkinga uthola indoda yakuyeka uthola umfazi uyakushiya uzama ukwakha izinto akwakheki unezimoto ziyaphela unemizi kuyaphela omunye umuntu ukhwele estradini ahlupheka akhula zama impilo ephezulu ijike futhi impilo ephansi awungitshela ukuthi lo muntu osiyokwenza njani ngaye khehla yazi Mkhulu into oyikhulumayo into enzima kakhulu ithule kakhulu ngoba umuntu osuke avelelwa isimo esinjalo ngumuntu ozalwe ngento mawuzalwe ngento Mkhulu uyazi ukuthi nabathakathi bayakuzwa uzalwe ngento mawuzalwe ngento Mkhulu uyazi ukuthi abantu bomoya bayakuzwa abanye inyanga abanye ngabantu abathile uthola ukuthi lo muntu ngoba uyabona ukuthi kunento ozalwe ngayo ibe uyaqala ukusala emuva kunento la Mkhulu kunento lo muntu azalwe nayo abantu bakamoya basebusuku bayakubona bayayibona izitha ziyakubona abathakathi bayakubona inyanga ziyakubona at some point izangoma kunabantu ukuthi izangoma zibathanda omunye umuntu elothi umuntu wakhona njengoba ephila umndeni wakhe amfuni anti bakhe abamfuna bamzwisisi lo muntu lo kusho ukuthi ezalwe ngento omunye umuntu uyasebenza uma esebenza emsebenzini abamzwisisi amaboss wakhe awamthandi awamfuni uyibuza ukuthi kanti ingane abantu yenzeni manje kusuke lo muntu usika ezalwe ngento khehla lamakhehla injalo Mkhulu awuhambe ngayo umtshele kahle kwenzakalani la injalo kakhulu Mkhulu ngoba umuntu uma ezalwe nento lento azalwe ngayo angithi lento iyaphila lento ikhona manje lento izwenza ukuthi nabantu baqala bangam-understand lento izwenza ukuthi abantu bazizwe bengamfuni kwawena ozalwe ngalento uzozizwa abantu bekudina kwawena ngoba lento iyaphila kuwe uzalwe ngayo uzozwa kwawena engathi nasemsebenzini bakhona Mkhulu uthola ukuthi uyasebenza but engathi ungayivela uyeke umsebenzi uphume emsebenzini uthola ukuthi ebusuku mawulele Mkhulu kunezinto ezihambayo kunezinto ezifikayo kuwe uthola ukuthi uhlutshwa izinto zasebusuku lento ikhoswa ilento why Mkhulu ngoba abathakathi basuke befuna ukutshontsha lento abathakathi besuke befuna ukuhamba bathathe lento phakathi bayosebenzisa kunabantu eyikuthi bazalelwa emakhaya bezaliswa o-aunt shothi uma wakho uzaliswa u-aunt wakho ugogo wakho uzaliswa uma wakho uzaliswa ugogo wakho ugogo wakho lokade engafuni uma wakho njengomakoti lapha kuleyamuzi athathe lento leyasebenze ngayo kunabantu ukuthi bazalwe ezibhedlela labantu abacezalwa ezibhedlela umuntu wakhona kube nokuthi unesi wakhona uthengisa mhlambe amahlwili kama wakho la kade wena uzalwa unalento kuthathwe lamahlwili lawo kuthathwe ingubo yakho kuthathwe kunezinto eziningi lapha ezithathayo then lento le iyaqala ke manje siyaphazamiseka lento le siyaqala ke manje yamosheka kunabantu ukuthi namhlanje impilo yabo imoshekele impilo yabo imile njengoba sithola eBhayibhelini ukuthi eBhayibhelini uMose kade nento uMose mezalwa bekulawa bafana efunwa ngapha nangapha uJesu mezalwa bekafunwa ngapha nangapha ngoba bekazelwe ngento manje sinohambo la siyakhona siqonde epophomeni siyogeza abantu siyolungisa abantu njengoba siyogeza solungisa abantu ukuthi banento abathola imisebenzi abashadwa umuntu wakhona meshadiwe indoda emphathi kahle thothi umuntu wakhona meshadiwe indoda ambisa impilo yakhe kancane omunye umuntu yakhe mhlambe ibheja abafazi ngaphandle omuntu uthi mhlambe emsebenzini akasho nokuthi ngithole imali kunje iyenza nje ukuthi impilo yomuntu ingahambi kahle
omunye umuntu umfazi wakhe uyamchitela umenzela iphithiphithi abakubo bamudla imali yingoba lo muntu unento. Kunabantu ukuthi beqala amabhizinisi awaphumeleli. Umuntu methu uyazama ukuthi ibhizinisi lakhe liphakame enze yini ayikho into ehambayo. Abanye abantu ngisho namanje banelwane. Umuntu uyagijima aye enyangeni aye emprofeti aye bafundisini aye but lento le ayilungi. Manje siye empophomeni umuntu akalindele ini lapho. Yazi Mkhulu ngiqale lana Mkhulu. Ngithi abayaziyo bathi izinja azikhonkothi imoto emile. Kusho khona ukuthini Mkhulu? Kusho ukuthi uma unento bakhona abantu abazokulandela ngoba unalento. Umthakathi ngeke amoshe isikhathi ungenalutho. Ngeke ngoba umthakathi laba bantu baphila kwindlela le spirit or kwi spiritual dimension. Kusho khona ukuthi laba bantu benzani babona izinto zomoya. Uyazi Mkhulu ukuthi umuntu ukukhuleka kwakhe kumele uqale emoyeni. Kusho khona ukuthi lento uma ithathiwe kula uzobona khona ukuthi umuntu uyahlupheka, umuntu ayikho into elungile. Why? Ngoba lento abanye lento seyathathwa. Abanye lento abathakathi bamoshela impilo ngoba basayigijimisa lento. Ngoba lento umthakathi uyazi ukuthi uma angayithola lento iyoyenza ukuthi noma yini engayenzeki iyenzeke ngoba lento ifana nani ifana nepassword. Lento mawuyishaya uyivula kuvuleka yonke into. Lento le uma umthakathi sekathathile sekayibonile ayikho into yokwazi ukuhamba phezulu kwempilo yomuntu. Njengoba abathakathi they can see beyond human imagination. Ngamanye amagama uma lento le bayithathile bavala impilo yakho, bavala ikusasa lakho, bavala ukhanya kwakho, bavala yonke into. Kunabantu ukuthi basuke la baye Nigeria, abanye basuke eMozambique, abanye basuke eMalawi, but impilo still ayicaci. Yingoba kuyikuthi kudinga ukuthi kulungise lento leqala. Abanye abantu ukuthi umuntu wakhona uzame lokhu nalokhu. Manje njengoba inyanga ziningi kangaka, umuntu osuke ehambile enyangeni athi yokugeza ilwana athi yokwenza ini kungayenzeki, kuse kuyini inkinga lapho? Yazi Mkhulu kunjani Mkhulu? Uma umuntu eyosetshenzwa bamthathe omunye uyiswe entabeni, omunye ayiswe emanzini kuthiwa siyogeza, kuyiwe naye ehlathini kuthiwa siyogeza, afika yenzelwe izinto kunokuthi kulunge kuvele kube wese. Why Mkhulu? Ngoba kwayena lo muntu oye kuye aka understand ukuthi lo muntu yini anayo. Manje into ayenza uyenzani kufanele ukuthi uthi nje nonyamsebenza kodwa uyamumosha ngoba lento kumele yenzweni, kumele ivulwe lento. Mkhulu lento mayivulwe. Izovulwa ngobani lo muntu? Ngeke ivulwe umuntu ongayi understand. Kumele ivulwe umuntu oqualified ukuvula lento. Mayivulwe ngumuntu onolwazi lwalento. Kwesinye isikhathi umuntu uyahamba yobona umuntu. Umuhambile yobona umuntu, ubona umuntu ongenanto. Then umuntu ongenanto angeke azakwazi ukuvula into yena engenanto. Ngama emagama kufanele ukuthi at some point umuntu agijimele emuntwini onento kuze lo muntu akwazi alungise lento ukwazi ivuleke. Manje siqonde empophomeni. Njengoba siqonde empophomeni sifuna bonke abantu abathi mina nginento, mina ngikhola ukuthi nginento, into engiphila nayo. At some point ngiphila eAlexandra eMkhukhwini. Njengoba ngiphila eAlexandra eMkhukhwini ngikholwa mina ukuthi nginento. I believe ukuthi la kulomkhukhu lo ngaphuma akunamuntu onebelief yokuthi angaphuma kulomkhukhu engenanto. Uyabona uma uphila eAlexandra kuhamba amanzi, kuhamba inonke indawo, kodwa umuntu onento uma lento yakhe ingalungiswa uyokwazi ukuphuma. Kunabantu bahlele emjondolo la kungena gesi khona, la kungenani khona, but umuntu onento uyabona ukuthi le ndawo lengiphila kuyona akusindawo yami, le ndawo lengihleli kuyona akusindawo yami. Kunabantu ukuthi kuyimanje umuntu wakhona uphila ngisho nezilwane laphila khona, but umuntu uyezwa ukuthi ngaphakathi kumina nginento. Njengoba umuntu enento ngame amagama lo muntu osuka nesignal ezulu, umuntu nesignal ezulu zonke into ezimbi zamlandelela, bonke umnyama bamlandelela. Sithola ukuthi umuntu onento uphatha ama depression, uphatha ama anxiety, uphatha ama mental serious illness. Umuntu abe nama serious illness mental. Umuntu ukuthi umuntu wakho uyagula engqondweni. Umuntu onento depression idlalela kuyena. Yonke into eza kuyena uba uyalwisana nayo. Thola ukuthi umuntu wakhona uma kufika abantu abaraphezulu impilo yakhe akakwazi ukuhlala nabo.
uma kunama opportunities right person nayo opportunity sifikile kuyena akakwazi ukuyisebenzela lento akakwazi ukuyisebenzisa ngoba lo muntu lo unento the day lento le ilungiswa umuntu ukwazi ukukhanya injalo mkhulu injalo ngoba umuntu kunento abantu kumele bayi understand kakhulu masikhuluma ngento ekhona uyazi mkhulu uma uphila uhamba ungumuntu kunesikhathi leso uzobona izinto mayingabe wena ungumuntu ubona yonke into iyashelela impilo iyashelela kusho khona ukuthi lento kuwe ayikho kodwa uma unalento mkhulu ikhona lento kumele ubone impilo yakho iqala imosheke why imosheke ngoba manje sokunento ekusele emuva efuna ukuthatha lento kumele ubone ukuthi imali iyangena kunento edla imali uma ubone ukuthi hayi man emshadweni ekhaya siyaxabana njalo asizwani njalo abantu bomndeni bayangibhora ingathi ngahamba ngiyohlala ngiyi-1 why ngoba lento ikhona ene yini okukhosa leyo nto mkhulu ubumnyama ayikhwenye yini okukhosa le izinto zabantu why ngoba manje mabazama ukuthatha lento ukumele uyazi ukuthi izoba impi umuntu nomuntu unengilosi yakhe kuzoba nempi ingilosi iyalwa ilwa ngani iyala ngalento abathakathi benzani bayalwa benzani bafuna ukuthatha lento manje kuzwenzani kuzoqala kube nechaos empilweni yakho ubona ukuthi kuyamosheka uthuthola umsebenzi uyaphela ayilungi njengoba umuntu ahlele emakhaya ubukile manje lo muntu onento njengoba siye empophomeni uthini kuyena mhlawumbe akeze nathi noma akahlale noma senze njani mubuki wami ngizokutshela enye into uyabona ukuhlupheka kwakho ubunzima bakho abudalwa noma yini budalwa ukuthi lento ayika activatewa lento ayikakabi right ukuthi kusebenzele lento ikhona iyaphila wena ngeyi-12 woza uzowitnessa uzobheka ukuthi indlela ozosebenza ngayo ingabe indlela obusebenzwa ngayo na ngoba ngeyi-12 mkhulu baba wami ngeyi-12 kuzabe ku-unlockwa enye into kuyovutha umlilo kuzabe kuvulwa enye into lento ezovulwa noma kungathiwa lo muntu wavalwa 10 years wavalwa kuphi noma kuthiwa kwavalwa ithongo lakhe wavala bani noma kungathiwa kwavalwa bokhokho bakhe kodwa ngeyi-12 mkhulu lento mayiba activated lento mayivuleka kuyoqhaqheka amakethe kuyolungiswa lento le kuyoqhaqheka amakethe lelo muntu wazalwa nayo kunjalo mkhulu umuntu amangala ukuthi mina benginenhlanhla mina bengithi mangithinta kuvuleke bengithi mangikhuluma kuyenzeke bengithi mangithi ngithandaza manje kwenzeke manje yini lento lenza ukuthi namhlanje umuthandaza awusazwakali namhlanje umuyenza ini akusakhanyi kudinga ukuthi kuvulwe lento le and isani yakhona mkhulu yini uzobona mawuqala into uzobona ingathi izinto ziyalunga kodwa makuhamba ubona izinto zimosheka yini leyo nto isuke ikubonisa ukuthi lento isuke ifuna ukukusebenzela kodwa kufika abathakathi bayivale babona ukuthi akhona lo muntu kunento manje asithathe lento yilapho uzobona khona ingathi kuyamosheka lento iyasebenza mayivulwe nge-12 ilungiswe lento mayilungiswe lento babukele emakhaya Mkhulu Hoti from 131 Marshall Street Johannesburg CBD ngicela ungakhohlwa nge-12 zika November siyakumema la kule ndawo wena muntu onento wena muntu obona ukuthi impilo yakho njengoba usebenza wenzani uzamani ungenanto elungayo empophomeni ngidinga bonke abantu abanento umuntu ofilayo ukuthi yimina muntu oyosukumela ikhaya lakithi imina muntu engifuna ukuthi ngibe inkanyezi ekhaya nge-12 ngiyakumema ungakhohlwa umnikelo wakho is just 450 rand uze nenhlabathi yakini noma inhlabathi yala uzalwa khona noma inhlabathi yala uhlala khona bese emva kwalokho ungiphathele amasi ngiyabonga makhosi ate maxhosa momolweni hey umhla maxhosa abantu umhla weyadini haleluya mina asibana mehlo sithanda uNkulunkulu sibonga ukufika namhlanje iholiday ontwana wami bethongona ukwazi ukuthi niphume ngesikhathi haleluya mina baba lasemazulwini ngibabongela bonke ukufika la kule ndawo uNkulunkulu ophilayo uma abanye ngilosi bakhwetha ukuhamba indlela zomhlaba kodwa bona bathi abezela enkonzweni kerapela umuntu wemulale umuntu makulu kamuntu maphela ngoba fematla umuntu mahanya uba yenzele ngilosi konke ngilosi abakufisayo kuhle
konke okuhle ingilosi bakufisela babavula konke kwabo ukuthi kwavalwa abantu baba polisa labagulayo umuntu ufike namhlanje utheni mhlawumbe uyagula mina mhlawumbe ngamehlo enyama ngizukubona kodwa namgilosi okulunga ngoba wena ngilosi ubona wonke umuntu inhliziyo yomuntu uyayibona balungisele uNkulunkulu ophilayo ubayenzele ngilosi bayophila benamandla sikhulekela ngilosi unyaka ozayo wa2024 lo nyaka ngilosi ka2024 ozayo ubusingane zakho oyekuthi ngilosi babona imilimo nemimoya eyikuthi ngilosi ibi kulonyaka lo kodwa ngilosi kunyaka lo ozayo ushintshe impilo zabo oyekuthi ngilosi bawela ukuhlupheka kulonyaka lo bawela ngilosi imikhokha emimoya emibi bawela ngilosi iqalekiso ngilosi ezinamandla ngisho nangaphe kwabo kodwa namhlanje ngilosi ngiyakhulekela baba ukuthi tshintsha yonke into wena muntu makhanya abahlalo lofatsi khuleka mntwanami ubeke nje amabili amathathu ukhulekele nje phezulu Fasi manaka. This is the first service in konzo yama teachings akunjalo. Kuponse penyele pampiri ya hao. Uzomaka nje manglo mkhuluma. Hallelujah amen. Umanglo mkhuluma uzoloku maka. Ubuza umngane ukuthi ikuphi yakho incwadi. Awumbuzi uthi ikuphi yakho incwadi. Hallelujah amen. Ke batla o ngolle mo ngokushesha ubhala ukuthi God it's in your mindset or God it's in your mind. The way we use ngathi mhlambi yenza isense kuwena ngakhona. God it's in your mindset noma God it's in your mind. Kuba ngolle. Omunye umuntu angayibuza ukuthi uma uthi mkhulu God it's in your mindset. What are you trying to insinuate? Noma, what are you trying to say to us? Hallelujah, amen. Mudimu utswalo hodimo ayikho indawo akwaziyo ukuhlala kuyona kumuntu makungasini ingqondo yomuntu. Libitso la mudimu leboko. Nikhona ke batla le followe. uNkulunkulu akwazi ukuhlala kumuntu mangasi kuphi engqondweni yomuntu ngaphakathi. Hallelujah, amen. We get ukuthi kunabantu oyikuthi imiqondo yabo iaffected ngendlela esimanga. Hallelujah amen. And once ku affected ingqondo yakho your whole body sekuphelile ngayo. Libitso la mudimu lebokwe. Ha mudimu anabuya lemushe wathi kuMose nyukela entabeni. Mhlambe ungilethela abantu ufike ukhonze. Hallelujah amen. Ufike ubuyele naka udumathaba kitla khona utlwa lo re khona ukopana le libitso la mudimu lebokwe. Mudimu nabuya kae le moshe bekakhuluma kuphi naye akuthi kuphi engqondweni naye entabeni uma emthuma entabeni wayesentabeni kanjani ngoba ukhulume naye kuphi are you following hallelujah amen ha mudimu abuya le motho uma uNkulunkulu ekhuluma nawe ngethongo noma ngephupho ukhuluma nawe kuphi hallelujah amen yala ikutla jwale uNkulunkulu ukhuluma nawe kuphi engqondweni yakho imuphi umuntu ntwesina inkelelo ikalora akuna hallelujah amen jwale mudimu buya le motho ka rokelelo ya hae hallelujah amen indawo lehlela uNkulunkulu khona emzimbeni womuntu kusengqondweni then futhi engqondweni sithola ukuthi futhi imimoya eminingi sithola ukuthi futhi uSathane naye ukhuluma nomuntu kuphi engqondweni yakhe kama lenkosi malibusisi jwalo ka motho mudimu a khona go buena ka rokelelo imimoya ebumnyama nayo iyenza the very same thing kuyikuthi nanoma umuntu sekahlele intweni eright kuba naleyo ngqondo leyo phima endleni ukuthi hayi lokho here libitso la mudimu lebokwe akithi uNkulunkulu nthi kibuya ngwane sorry ke reng na ho wena na
motho ha kello ya hae senyehile ke bue ka motho ba ba tshwere ke depression o tholakala ukuthi umuntu esinumo sokuthi ayibulale uma lesikhathi lesifile ukuthi umuntu angayibulala once umuntu avuma ukuthi ingqondo yakhe im-overpower utoyibulaya mtho libitso la Modimo lebokwe akaya to any form of counseling kodwa mayikuthi kuyena sekuthe kumele afe utoyibulaya mtho libitso la Modimo lebokwe umuntu uhlala uNkulunkulu uhlala engqondweni yomuntu ka harokello ya motho and Modimo ha dutse ka harokello ya hao Modimo batla hore wena o sebetse according to the way abatlang hore wena o sebetse ka teng libitso la Modimo lebokwe thola ukuthi umuntu uhamba into umuntu yafika ekhaya akhonze umuntu akhonze haleluya amen kodwa umuntu mekhonza uma esuka ekhaya engqondweni yakhe usitshela ukuthi ngiyozama ngiyolinga ngiyobona ukuthi nangasizakala na haleluya amen agezi ngale mentality yokuthi ngiyahamba ngiyalapha kule nkonzo ngiyosizakala unalento lokuthi ngiyozama ngiyolinga akithi umuntu nje kibuka ngorikere ukulinga kwakhe the way unahana nkatini if you think negatively libu wena bahawu wena ngokwakho kibatla unkuhle nje kibuka whatever thing of which ucabanga wena ngokwakho mi negative iresponda kuwa negatively baba uNkulunkulu namandla wonke ngikhulekela yonke imimoya ekhona kule ndawo evala impilo zabantu imimoya eyikuthi ihamba nabo ngilosi yokhanya ivala ngilosi imisebenzi yabo sikhulekela ngilosi imimoya baba evala imisebenzi yabantu njengoba kunamhlanje bangasebenzi bayenzwa yilento le lo moya lo ukuthi uhleli ngaphakathi wayenzwa abantu lo moya awudede namhlanje lo moya uphela amandla awuphela amandla lo moya kaSathane wena owalandwe emathuneni wena ukuthi walandwe entabeni walandwe emanzini kwavala igama lakho angasebenzi lo muntu namhlanje wena moya deda kuyena wena moya phela amandla namhlanje phela amandla namoya kaSathane wena moya oyikuthi uhleli ngaphakathi kubona uvala into zakhe lo muntu phela amandla namhlanje wena moya oyikuthi uhleli ngaphakathi kuyena walandwa wena kwayiwe enyangeni kwavala igama lakhe wathiwa lo muntu angasasebenzi phela amandla namhlanje wena moya umfakele isichitho wena moya wamathunyelo wena wamathunyelwa wena moya umfakele ibhadi mefuna umsebenzi lo muntu akawutholi phuma namhlanje phuma namhlanje phuma namhlanje wena moya oyikuthi uhleli kuyena uvala yonke into yakhe phuma namhlanje walandwe emathuneni uyinto alalisa nayo ebusuku nemini uvala konke kwakhe wafaka ngenkani la emzimbeni wakhe phela amandla namhlanje phela amandla namhlanje phela amandla namhlanje phela amandla namhlanje wena moya ovala impilo yakhe wenza ukuthi lo muntu ungabi nento ehamba kahle nje yonke into ayibambayo uyamosheka phela amandla namhlanje phela amandla namhlanje moya kaSathane moya omubi awunandawo empilweni yakhe awunandawo empilweni yakhe wena moya ovala ibhizinisi lakhe wena moya owenza ukuthi angene ekolletini usuku nemini kungabi nento ehamba kahle phela amandla namhlanje uma lo muntu evula ibhizinisi kwibhizinisi lakhe uhlezi uvala azacabangela ukuthi ayekele yonke into aphela inhliziyo ngenxa yakho phela amandla namhlanje phela amandla namhlanje phela amandla namhlanje siyakhuleka uNkulunkulu wasezulwini siyakhuleka Jehova uphilayo siyakhuleka umnini wempilo
Siyakhuleka Jehova namandla wonke. Siyakhuleka umnini wempilo, umnini wamandla wonke. Siyakhuleka Jehova. Siyakhuleka Vilincane. Lemimoya yonke evala impilo zabo mayiphela amandla namhlanje. Mayiphela amandla lemoya Jehova uphilayo. Mayiphela amandla lemoya ngilosi ihambe ingasaphindi ibuye phezu kwempilo zabo. Rapela ngwanisi, rapela mimoya utshwereng ifele matla. Wena ofuna umsebenzi. Khuleka ngezwi eliphezulu. Cela umdali wakho akwenzele. Cela uNkulunkulu wakho akwenzele.